Pojava Tonija Bijelića u javnosti nakon dužeg vremena izazvala je pravu buru, ali ne zbog luksuza putovanja ili društva u kojem se kreće, već zbog njegovog izgleda koji je mnoge ostavio zatečene i zabrinute. Nekada prepoznatljiv po snažnoj građi, danas djeluje znatno mršavije, gotovo neprepoznatljivo, što je pokrenulo lavinu špekulacija koje se ne stišavaju. Fotografije koje se pojavile na društvenim mrežama ubrzo su postale glavna tema komentara. Ljudi su primijetili naglu promjenu, lice mu je uvučeno, figura drastično drugačija, ali cijeli utisak kao da nosi neku skrivenu težinu. Upravo zbog toga mnogi su počeli da postavljaju isto pitanje, da li je riječ samo o životnoj promjeni ili se iza svega krije nešto mnogo ozbiljnije. U nedostatku konkretnih informacija nagađanja su krenula u najcrnjem pravcu. Pojedini tvrde da ovakav gubitak kilograma ne dolazi bez razloga, dok drugi šapuću o mogućim zdravstvenim problemima, pa čak i teškim bolestima koje bi mogle biti uzrok njegove transformacije. Takve priče dodatno podgrijava činjenica da se Toni povukao iz javnosti i rijetko govori o svom privatnom životu, ostavljajući prostor za sumnje i strah. Istovremeno oni koji su mu bliski ne daju konkretne odgovore, što misteriju čini još većom. Umjesto jasnih demantija, javnost dobija tišinu, a upravo ta tišina često govori najglasnije. Svaki novi snimak ili fotografija dodatno raspiruje priče, dok se komentari nižu bez prestanka. Nakon razvoda od Dragane Mirković, mnogi su primijetili da se Bijelić promijenio iznutra i izvana. Međutim, ova fizička transformacija za mnoge je previše nagla da bi bila samo rezultat promjene načina života. Zbog toga su sumnje sve glasnije, a zabrinutost raste iz dana u dan. Da li je riječ o disciplini, novom režimu života ili nečem mnogo ozbiljnijem, za sada zna samo on. I dok javnost nagađa, jedno je sigurno. Njegov izgled pokrenuo je pitanja na koja svi žele odgovor, ali ga još uvijek niko nema.